program sini mengatakan sing instruksi mengatakan sing informasi kembali lena well just ini lalu sini jadi sama jadi masih am terdekat lalu kemudian dalam seri saya ini masih cukup saya sih tahu itu yang kami power saja PDT NCBT gini kok mau thagi bo Central Lakshmi Sanu. Kalau ni saya kalau suka tri ni. mai tu. Hiện tại bây giờ số gió là World Minister Paisar Dingogi meeting Makada Khatana Center sing chatlaga koi ITI center sing chatlaga yengjanbagi program se mathang sum tawjarpani mamang da su chatkiba leire du handaki ngasi numit ki oina paina Chandel amasung Kaksing gi center se chachaure ji Kaksing da leijari training sing da skilling gi kaino se piga doini Bharat Sarkar gi hoji skilling haibase handaki budget ki kaino se da 9.9 priorities 9 adugi da manung chanba skilling haibase adu da yauri bani di directorate amasung sarkar gi site tagi kari to boya gadage habadu koina ai yengjin jabla pani samak yauna pagi principal sing ju yaujari adu controller of examination ke gamen sulo yaujaraga mathang amu anna amsa lak ngamaga sadum laksage thank you award pase hoi loinamak fulfill tawni ngamde sarkari kaino se pagi budget se ter karam trade ta hana kari tawraga hena safulan bu oigadage na haiba adu yengaga mathang award pase mengalaknaba sarkar da su koi taksan jage aduga koi gi site tagi su sarkar gi site tagi su hona jage